omurikikoru kishangirwa ngushuku sako ekozere yahika aharurengo rwo kuba banka kandi n'obuhereza bwayo busimerwe bari munonga gukora je ogumize muno gukora je utyo member wa board yabura kukora cyashemeye kuba nakora akanyaga board members abamwe bari yahakonka abamwe benoshanga binerone ziriyo muri za 9 konka mwere kutwabenza kushitama bakiriya ringa zero balance anyera kubashaba ngo ebintu byasako bigume musako kandi kora hure wagira hiwanyigwa gambiro uchukwata umwete muze umurukiko muzo mwishazi umugambira amazima umugiro tukonka nyo kitikunkora ki sakweji eyinobuhereza bwa Aroni yo mutano ahabwa abahinji okubahwera okutambuza omwoga gwabo ni agriculture tukareta esente z'abantu bo kuhinga umwani so kutwara esente z'abo kuhinga umwani twashanga umwani ugenda mu period so twagira ngo tubahereze on a smaller interest rate then tubahereze ubwire buringa w'imyezi 10 kugira ngo umuntu twarasharura mu kwamushanje ezaguza umwani aije tugereki reference bureau ijo nenko leta home bank kandi nito sako tanturu kugikozesa hatuno leta endanga muntu yawe tuyahoye cyo anini tubaniyo twateka mu computer yeko etworeka aho ine amabanja ahandi no kurushashora tuyamba kumanyo batwereza ibanja nanga takwereza obwa hati shokusako eine ba member omutwaro gumwe n'enkumishatu rwenda 31 omu branches 8 ezerumumbara Nyihanga Kabwohe Rwanyamukinya Bugamba Cyabya hamwe na Nyamukana wareba performance indicators zitu shares zinzeyongera savings zinzeyongera loan portfolio neyongera because twahika billioni 10 twaboreka sente zibishirwe kuzirengere ni billioni 8 na miliyoni 4 kandi twabongera eziryo muroni kuzira billioni 16 niskweyongeramo gasha kwa Mike Twachire